Zweitiach na naad als we na fúl a voor wie koeden routen sin. Het film no het camera aan een dag. Hersen se bí. Mer a bheith go raibh an opair sin na dhéanú. Cha bheith go grinneach go luach for a hacan na dú riéchcin. Wat í farsaneach san opaideach bheith aonantach. I was really astounded by the variety of material that was in the archive. I thought that Annie MacDonald films reminded me a lot of filmmakers like Margaret Tate, who's from Orkney, Isabel Wiley Hutchison, also filmmakers like Jenny Gilbertson, who worked in Shetland. There's a real beauty in the way that a lot of the natural environment was filmed by her. Ba uafasach ma bhí cuat rí na videoin is de agus bha uafasach prísol na video second a bragad hain agus duine ar a roma jóvach agus cúteach cartan manabian feinneach nachal biotaigh so bha uafasach snog na huige nach gecin agus tíoch bethe as sa bhela nóir sin. Chrúich anna an dúavas film. Chai cwt gen y rýlich yn eichge y cwt an crw digitach ag táiseach project futal. A chai an dúavas rýlich yn y farach de film lorach foch yn gydig, agus hat sin haas fémach id crw digitach y chwydore. Goprich is soes na skillen echt geheen. Als je me kinja kan in hier toe een gleich ke supereten lijkt me skolken. Agus le eend nie gevechtkin. Agus na kinja kan zang en skolle in heen. Kent het as in de plienliche versen. Nu ne hammer maar aandacht als moedig en op het woorden in isje vliesig in de kalik. Mis gule weg geen larenjach. Agus goedjiger ze wijkes sinne goede dorst aan de skoltje. We mooie hoele karm dus ik leid niet ken zeg maar femens maar eeuwens maar gie en dan dus de hoele scherse niet als een aardig maar goorstje de skals en de klattigen. A feich geen clown beke bedag wie toch al vloerigen agus dierige misk wachere je eeuwige berstjach kasjen nach he. Hij is een nustje voerig savale. Agus heb mis muidir mé na chlán nach am hín, stácha gan dúrat sin na crimachan beke bídach a cha dúrat sin fat na bethe nachge mar a haus muidir gan dúr na clán na filmichan sin.